Assam Rifle CRPF Battalion Zasomkwa Parukle Kangpokpi Police Tan Nimin Khan Kangpokpiya Bethelle Nakhujang Khua Dabbai Puyan Thlaka Ral Thuamle Silayan Muchua Kani IGAR South Chuan Ral Thuam Sompanga Chuang An Muchuak Dia Soya January ni Somthumle Somthum Pakhat Inkar Khan Churchan Pura Trangin Hebei Pui Hian Kalpui Bokani IGAR South Thuchua Tarlandanin Assam Rifles Border Security Force le Manipur Police ta chuan January ni Somthum Khan Kardon le Search Operation an naya 9mm pistol pakhat Point Zathum Pathum Rifle pakhat 12mm bore gun pakhat le Improvised mortar pakhat ta chu an muchuaka he an muchuana hi Churchanpur district a Thoroi Lakhua ania January ni Somthum pakhat Khan Assam Rifles le Manipur Police ta chuan Churchanpur district a Songpi village bula ral thuam puak thai thil le Indona manchi consignment dangan muchuak le bokani Songpi khua tanga thil muchua ta chu 9mm carbine machine gun pani shotgun pakhat Point somni pani automatic rifle pakhat 9mm pistol pakhat le single barrel rifle pakwa te mai baka ammunition Indona mantrin ral thuam dangta po muchua ni thu soin ral thuam muchua te hi Manipur Police kota hlanani heti lai hian Kangpokpiya Bethelle Nakhujanga ral thuam le silai muchua zinga hian AK-56 rifle pakhat magazine paitel le live round 10 le 12 bore single barrel rifle pani atela chutiang bok chu Super Maina Police Station a hlanani to bokani ti in thudon na chuan asoi EAM thupuang tu chuan India hian tharum thona thleng chhun zom zel tur ti dai tumin abaya Myanmar chu mi zong huap zo Federal Democracy lampan turin arota he boina hi amma lama chin felani theinan le ram chhunga remna le muana omle theinan kan du ani ti in EMA thupuang tu chuan asoya sipai rorel tu ta chuan kumsang ni somni pakhata sarkar paithla ka ni nuwa an ram chhunga emergency omchu Nimin Khan an potsaya Reuters report in a tarlan danin hunta hian shadow government le ethnic minority army ne na thohauna nei militia te ti top tumin heavy artillery le fighter zeta manga heng zinga enge mazatin October thla khan coordinated offensive an naya hei hian sipaite ti boi hle ani indona hmuna an che dan po hei hian ti boi hle a UN thupuang tu chuan he boina hi mi zong tan har satna ni a chin felna tur chuan Myanmar mi puiten zalen takle remna zonga mishing digna chanvo an man theina tur din hun sia mangaya sipaiten civil mi tele political repression baina tharum thona campaign an nei chu ato pangaya amo phurtu te chu thuboi siam sakan ni angai ni ti in a soi Rohingya ral clan mi tam tak ta chu Malaysia Immigration Detention Center tangin an tlan chia nilai tho tran zan khan Myanmar tanga Rohingya mi za somnga pangale midang som parukte an tlan chiat nuwa boina chuak ni in police ta chun an soya Malaysia hian Myanmar tanga local Rohingya ral clan le midang te chu an ram marlama temporary immigration detention center atanga an tlan chhuwa wangin an mani zon na hi kalpui me kani a immigration department thu chhuwa chuan nilai tho tran zan khan Perak state marlama bibor facility atangin mi za somthum pakhat an tlan chhuaka mi pakhat thi ti atar lang Perak police ta chuan he pa hian mar chaklam kong puilian ber pelatum lain karin asoni in an soya kema boina chuak wangin hepa hi tlan chiani in an soi bokani
heng ral tlan bo te zinga mi pa za som nga vel chu Rohingya an nia abak som paruk chu Myanmar a namdang then khate an ni Immigration Department Director General Roslyn Juso chuan an mani zong turin police sipai le reservist volunteer zathum somsari pangatir an ni thu asoya Malaysia hi Muslim namtam zok Rohingya te tlo fo thina nia kum sang ni som pasari khan Myanmar tanga tlan chia in an then omram Bangladesh an tlan luta tuna chuan International Court of Justice a genocide chu chui chian me ka ni mitam tak chuan Myanmar le Bangladesh refugee kema boruak cheta katanga tlan chu tumin Southeast Asia longa zinin tuipui hlo om tak an pal tlanga ngai thina United Nations Refugee Agency UNHCR chuan nikum khan tuipuya mi zanga somruk pakwa velan thia an ruangpo mu tur aom lo thu thlamasa khan an soya kum sang ni somni pathum toplama Malaysia rama ral tlan le asylum seeker anga UNHCR inziak lut mi nuai khat singriat sanga zathum zinga za somriat pariat chu Myanmar tanga local te an nia agency inziak lut zinga nuai khat sing sari zaruk somsari vel chu Rohingya an ni thung kum sang khat zakwa somriat chawa sipai sarkarin anram ni na alak sakte an ni kumthum kalta a sipai ten thlantlin sarkar Aung San Suu Kyi ne na tanga thuna ina an lak nuwa tual chung in dona nasa tak chua kara Malaysia hian Myanmar atanga local ten himna an zong na sa hle ani Malaysia hian asilam dil na kalpui dan tur system nei lawa ral tlan te hi undocumented migrate anga ngayan nia atam zok chu din mun hla om taka an nom meka dan lawa pem lut anga man te chu Malaysia mi ta thodu lo nata nom tak tak te tholui ti ran ni thina Immigration Department chuan tun hnai thlaing mo za chung khan undocumented migrate ram chunga dan lawa lo lu te zon khom na chu an kalpui na sa hle a ma se UNHCR hian August sang ni som pakwa tang khan Immigration Detention Center te chu tlo chu a phal lawa ral tlan te din mun finfia a phal sak lawani Rohingya ral tlan zanga chuang no pang telin kum sang ni som ni pani April thla khan Penang State a temporary detention center atangin an tlan chia highway paltlang tumin mi parukan thi pha bokani khati zong khani phot se video dot le lo chang le don nia